سلام تخطات نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يولمو ونكم وترو أقدس تزبلنا يوم زيناتاتنا عالم فتشنا ناباخم نمتولنا كسام مودة مسانا صنحنا بلنا بتي كند أقدسي زعبتات كجمر لكم مجمريا بتي نوح عالمنا نوح تصبيتو أمونغو حدش بريزيدنت دونالد ترامب كمون فلاديمير بوتين ناي تليفون لو كم استقبل زنقر زلو زي هذا أقدسي في تساميو مغنياتو دونالد ترامب درو بقطع مس فلاديمير بوتين كابز وكينات كابز جمر من محدار ناي واشنطن بايدن يكون اوفيس ناتو زخون يكون دبلوماسياوي ركب بس راشا خبراي دلي نيرو زحفرن زحزن كنت هاد ما يتباهل بعين دبلوماسي كرا خلو كمي جيركا كلتا عبيتني يكون رويان هجرات ركب كجبرا زي كلا فلاديمير بوتين راشا عندما بتدقاقامي واشنطن سلازنة صلوم ويون كرهبوم سلازي دلنبر كرهبو صقام كم زي بلوم بتدقاقام غليصوم يم سيرجي لافروف مينستر بتاعتو صاينا راشا بتدقاقام زغلصي مسانا كرهبو مسانا كزراربا يدليون يوم سو فلاديمير دونالد ترامب مرت مسبله درو كرسي حازو خلو مس راشا بريزيدنت فلاديمير بوتين تراخيبو خمزلو تغداي دما ጉዳይ ኩናትና ዩክሬን ከም ዝኾነ ከመይ ጌርካ መዕለብ ክግበር ስምምዕ ተገይሩ ገለ ይኮነን ትርክብ ፅንሒልና ክርኤና እንታይ ዕላማ ከም ዝነበሮ እዚ ርክብ ቅድሚ ምክያዱ ግን ዩክሬን እንታይ ገይሮም ኣለዉ ራእይዎም እዚ ኩነታት እዚ ፅቡቅ ንኸይከይድ እቲ ኩነታት ናብ ዝርግርግ ንክኸይድ ዝገብርዎ ዘለዎ ስጉምቲ ረኣዩ መጀመርያ እዚኣ ንርአ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና of Ukrainian drones have been intercepted by Russian air defenses. That's all according to the country's authorities. Well, I want to get some more details on this and cross live to our correspondent Shay Bose, who is in. So كم زنريز لنا أوشت راشا أوشت مريت راشا أكباب موسكوين ناين أب موسكوين زبصحي درونات ناي سفير زخونة متكعت بدرونات ناي يوكرين كم استفدت سمي يوزن جرزلو بزح كابو انترسبتد كوين ويون راشا كتحرمو قانت خالت زقاصل بوتاتات دتقاصل بوتاتات ግን ኣሎ ኣብ ገለ ቪድዮታት ርኤኒ ኣብ ዝኸም ፀይ ከልኒ ስለዚ ሙሉ ብሙሉ ላሞይ ሃረመን ክንብል ኣይንኽእልና ገለ ዝቃፅል ስርኤ ነይረ በዚ ኮይኑ በቲ ድሮነቲ ናይ ቭላድሚር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ተበግሶታት ዩክሬን ክዕንቅፍዎ ይፍትኑ ከም ዘለውን ኔቶ እውን ሓደ ኣገዳሲ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፍሎ እንታይ እቲ መጠንቀቕታ ድማ ክንሪኦ ኢና authorities. Well, I want to get some more details on this and cross live to our correspondent Shay Bose, who is in the Moscow region. I mean, Shay, this is one of the largest scale drone attacks for quite some time. Take us through what we know, what are the numbers, what are people saying? So إذا حجزت قبل متقعتي حدا كابتوم زسفحوا ويكابز درونات زسلفولو متقعت بيوكريني تقايد نيرو انتاي نيرو سكزي حبريتا بنات بلولا Yeah, indeed, and it's been a multi-pronged attack, if you like. 70 drones, according to the Ministry of Defense, deployed by the Ukrainians, 70 destroyed from Belgorod, Kursk, Tula, Oryol, and of course in the Moscow region. Now here in the Moscow region, So እንታይ ብላ ሎክ ሳብ ሰብዓ ዝኾና ድሮናት ተፈኒየን ከም ዝነበራ መጥቃዕቲ ብሰብዓ ድሮናት ከም ዝተፈተነ እዩ እቲ ናይ ራሻ ምክልኻል ዝነግር ዘሎ ኢሉ ዕላማታት ድማ ኩሉ ኣብቲ ካልጉዋ ዝበሃል ብሩያንስክ ዝበሃል ኩርስክ ዝበሃል ቤልጎሮድ ዝበሃል ከምኡውን ኣብቲ ውሽጢ ኣቲኻ እውን ኣብዚ ቱላ ሪጅን ዝበሃል ሞስኮ ሪጅን ዝበሃል ከምኡውን ኦሪዮል ሪጅን ስለዚ ኣብ ኩሉ ሰፊሕ ዝኾነ ወላ ኣብቲ ሮስቶቭ ዝበሃል ሪጅን እውን መጥቃዕቲ ተገይሩ ከም ዝነበረ ስለዚ ኣብ ብዙሕ መዞባታት ዝገበርዎ መጥቃዕቲ ከም ዝነበረ እዩ where I am, 34 of these aircraft type drones were destroyed by Russian air defenses. It's important to remember there's no military infrastructure anywhere near this place where I am, and you can see behind me the smoking ruins of an ordinary domestic house, the occupants of which there was one injury are just bemused standing on the street, keeping warm, being supported by the neighbours and the emergency. So እዚ ኣነ ዘለኹ ንኣብነት ኣብዚ ቦታ እዚ ዝቃፀል ወይ ዝኾነ ነገር ትሪኡ ኣለኹም ኣብዚ ዝኾነ ወተሃደራዊ ዕላማ የለን ግን ኣብ ዝረኸብዎ ካርሚ ስለ ዝፍትኑ ኢና ንርኢ ዘለና ይብላ ኣሎ ዝበዝሐ እቲ ድሮናት ኢንተርሰፕት ከም ዝገበርዎ ብተመሳሳሊ ራሽያ እውን ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ እንተስ ናይ ዝግብረ መልሲ ይኹን እንተስ ብኣጎ ይኹን ኣብ ዩክሬን ኣካይዳ ነርና ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና Services are here, no injuries elsewhere. The only real impact was to disrupt for a small amount of time the airports in the Moscow region, which are all now again open. So again, a huge ንዝተወሰነ ግዜ ገለ ካብቲ ዕንቅፋት ዝፈጠሮ ማለት እዩ ኣብ ነቲ ሞስኮ ኤርፖርት ንዝተወሰነ ግዜ ጠጠው ከም ዝብል ኩሉ ነገር ምክንያቱ ድሮናት ይመፃት ኣለዋ
راشا كساع كندي برتو اير ديفنس سيستم كم زلوا تفضل لكم زي كبيد نجاري انترسبت قطبلهم درونات نايلومي جن ستيل تزبس علامات تدرونات فتنو زلو نتي اقداس علامات كحرم كم زي كل يقبروا ولو بس اقداس سرح بحالك deployment of resources by the Kiev regime. These aircraft type drones are by no means cheap, and as the Ukrainian military retreats on essentially all fronts, you have to ask yourself to what extent is this all theatre to please or to show somebody that they can still at least try to make these pinprick attacks. They don't seem to have any moral effect on the morale of the local Russian people. They are adamant that nothing will change for them. There's no strategic or military impact for the deployment of these drones. سو إذا تقبر زلو متقعت دما هذا إذا درونات تقبروا زلو متقعت حسر ويكا بقلل باجت تمت أيقونني له سفع زخنة نو جدف زخنة investment استقبروا له مخانو مخانيات درونات يوكرين تكملهم زلاك وراد درونات مخانان وين of course بعلاون تفر الله يزبال زيادة قنت دروناسي أب مجنبار أب كلنا تسعرنا تدرعمون كله وسي نفسي بلاو هزبي كقنعوون درونات مبراتهم أكسع كنديت علاماتهم كابتو وتهدراو كنتا الزنب مخانو نقطن به اللي كم زلزلوا معناته بعبيو درونات زينة تكد مجنبار أب تكويناتهم كنت كملون يروم أبونا ديسلتا كخلص ناب كتماتات كتسدو مفتان علاماتو نتمورالنا هزبي نمهرام ويون رعدين مفتعر يكخون زغل السلمة Russia have launched their biggest drone attacks against each other since the start of the war. Our correspondent James Waterhouse joins us now from Kiev. Tell us what happened overnight, James. Well, there are a lot of drones in the sky, to put it mildly. You know, since Russia started targeting cities in this way with these drones since 2022, last night was a record. More than 145 were reportedly launched at cities and regions right across Ukraine. Here in Kiev in the center, the eastern Donetsk region, Kharkiv in the northeast. The list goes on. It really was a كمو كلتين هجرات دايدرون متقعتي أبن حتى كم زكاية يمزنو غرزلو نيراشا كسب 204 زغنا درونات أبزحت كتماتنا يوكرين دونيسك نبلو ولا أركيف نبلو ناب كيف رس كتما يكون نبلو ناب كله كتماتات برتع متقعت فيني خمسة نبات راشاوني زنقرزلو. A sizable attack where mostly Iranian-made Shahed drones were used. They have a distinctive wingspan, a propeller engine, and quite a nasty warhead on the front, packed with explosives typically. And they are designed, broadly speaking, to terrorize populations. They're not usually used to hit military targets in that sense, but they. So كم دما راشا تتكمل زنبرتنا إيران شهيد بهلا درونات مخانن حدا جنياتات مخانن أنتي جني بلالو مبزحت جزء زندرونات نسيفيلاوية نمبر عادي يوم تتكمل نمبر نوت هذا راوي علامة بزح تقنية بلن completely كابكون زرحة قيوم معناته درونات نسيفيل كتر عدلي تكبرني خان علاماتات كتر مليخة كم أنت زخون كم تسمزولو زلو كم تي الساتوم زدقفوا زلو إسرائيل كم أنت تكبرني راشا حزب يوكرين كانوا ودي أتم هالوقت راشا كم تنا إسرائيل بغزة تقبروا زلا ويونا بليبانوس تقبروا زلا كم مستعيل وقت تجمر نيرة تلت عامتنا في 3 عامات يوم قريبا زلو حزب يوكرين ودي يوم مهلو زخول لما تقعد تقايدو 7 تميتو ويحاد ويكلته حمشت عسرت انت حرميته بفولو يحمق كينات كم زنبري قبل السيفيلي زنقر كينات راشا يوكرين فلذي راشا بالتعمي بتنقاق نزقت زلي علامات راي تحرم زلا هاجريا اصوار سينا يكون تنقل كاب سيفيلاويان سبات ازيا تنقاق كم تكو زلا ناتا كتباك تكلالك بزعبا قفن بزعبا سيفيلاويان كزارب انت حرقينهم مساتهم بزعبا اسرائيل كون لهم ممرصوا تقالات ناتو اسرائيل يا حد نا حماس تغني راب تحتيلا ني 5 سب ويون 8 سب تقتل كلت عتقات نيروبي لهم كلت 100 سب قتل ስለዚህ ነቶም ክልተ ከማን ፕሩፍ ክገብርዎም ዘይክእሉ ስለዚ እቲ ኣጠቃቅማ ናይ ቃላቶም ከማን ንፁር ከም ዘይኮነ በዚ ኣብ ናይ እስራኤል ክተኮይኑ ነቲ ፀላኢ ኣብኡ ስለተሓበ ገለ እናበለ ክሸፋፍኑ ዝፍትኑ ቢቢሲ ኣብ ናይ ዩክሬን ክኾን ከሎ ወይ እውን ኣብ ናይ ራሽያ ክኾን ከሎ በቃ civil terrorize مقباري تقند علامة بمبالهم fly over. You can hear the sound of the engines. You can also hear air defences as well. And to be honest, this is a record night which follows a record month. In October, more than 2,000 drones like this were launched across Ukraine. Sirens go almost every night, and people have disturbed night's sleep. But this was also a night when Ukraine launched its own drone attack on Russia. You have the mayor of Moscow saying more than 30 were intercepted on their way to the city. It caused 2 international airports to be closed. There's footage of these unmanned Ukrainian
Iranian drones, which are manufactured here in Ukraine, flying overhead in Russia. And there are also more than 30 Ukrainian drones reportedly intercepted in western Russia on targets close to the border with Ukraine. We've got the military here saying that they So بخلتهم وجنات نحت حدهم برتع زخونة متهررام ويونا متهللاق أتيوم كم زلوا أزقو دايزن ريز زلنا هنا لذي حيل بحيلي يزلوا أتا حيل جن نايمن حيل كبرتعيو نخنداي كقد زلغل أتكونتات نابيكو سوق خير غل كم زن ريز زلنا هنا أتي تزعبي كفال نايتي وتهدراوي جونس زبحال زلوا ويون وتهدراوي حيل زبحال زلوا أعتقد ما جنبار إيو كهون زقبو جن كمنا يوكرين ستايل كنروي غلنا ساعتي أبتو تهدراو جنبار زخون يكون زينا كابزه اللوب نوح يرمي زخون يكون انترفو هاديمهم أزليقهم تمنتيلهم تدفيهم تداي كوينو زخون يكون بروجرس يوم كم زي فلتنا وح يرمي سلازي تعاون كو زينا ناي أما تقعد تجبروا زي بدرونات يرمي ديم قال أبتوش تجبروا زي فتنيو غياتو أبتك أدنى جنبار BBC زخون ريبورت كجبري كولونيوم because there is nothing راشا سعيرا يلوم دما مزراب كل سلازوغنا بعاتاتهم كجبروا يكولونيوم أزي تندريو زلنا نهر نايتو كيناتيو حلف لنا هالرياض زي بزعبا Ukraine tries to hit back where it can. Does this represent an escalation in the conflict overall, though? I think this is a par for the course, but especially so. Let's put it like that. I think it is clear, because these Shahed drones are relatively cheap, costing tens of thousands of pounds compared to millions with a missile, Russia is able to sustain these kinds of attack. It is true that Russia is advancing on multiple parts of the front line. It clearly is trying to take as much of Ukraine as possible, not least with the US presidential election outcome, not least with uncertain political times ahead. جنتايب لالو حري أتي درونات زن شهيد زبهلا بحزر كد جبران سلا تغل بزح زي ببزح نعنيها كتكم تمرس كلا دما بزح بوتات تقعصر كم زلان تألام دما كساب زغون يكون معلا بزجبر كن دزبس حمريت كتحزي عتفتن زلا راش هاي زبل زلو سلازي تتريتوري نابزة سلام تدي بس شو من بليسو تمرشا زعبي بوتا أن حزيوم زقود زلو تحط دما نزم مريت زيت صباح نجو ملسلنا الكهرباء مالسو تخليها مهنياتو نتو قداي أبت أولا كفيل كختزار ربلو أنت زي مريزكا بحيل سلوت مرسو زلها بحيل زو سلو دما بحيل خاخت ملسقط فتن سوها كبيري كون سلازي تي يوكرين مريزاتو زلا من قدي كبير كون كم زخنة نزلت السلام دلو نتزهلو بفلايد ما ناي ترامب كنتات قال معلبك جبرولو أنت زغل نتو كنتات كرجا جو مخالة نيرو جن ستيل نخومو دلو نتجلو مسرح كان ريالنا معناته ناتي نزل مسرح زين نخسلت دلونات يبلا بتمساسالي ما راح تنينيتون بزعبات قداي تزاريبا مالوس اني لا معكم On whether there will be some kind of negotiation, but clearly Russia is going for it, and it is escalating in a sense that it is leaning on North Korea more. We're seeing the geopolitical footprint of this war enlarged too, so perhaps an escalation, but in a war of attrition, it's about who loses first, and at the moment it is Ukraine very much on the receiving end of this relentless invasion, attacks from the sky, and it's looking to get any kind of leg up where it can. So بحفشان تايد بالزلو أبتي كوينات ناي attrition كوينات ناي أسوار سلزخونة زي كوينات ناي مدافع ناي قلن سلزخونة زبس حاسوار زلو يزعوت أبو دما زبس حاسوار زلو راشايو بعفهم كبس ويدا لنيم يوكرين السعر كم زلو يوكرين دما على أمارات وين سلزي كم زي باللعب زوان زينا نرزلنا حركة أبتي زبحال زلو سكبز نسمع. Coming in, he said that he wants to end the war in Ukraine. He said in 24 hours, well, that's unlikely to happen. But it's reflective of his position, which is that he views it as a European problem. He views it as expensive. And he clearly wants to come to a position, a deal, as he would put it, in as soon as possible. And that means that the countries within Europe will have to do more. Well, joining me now is General Sir John McCall. Good morning. So, كم دريو دلنا أنت يدبزلو دونالد ترامب كما تقولون التكوينات باقو بغلط في كودو كم زدل زنبره زد ما تنكو جبر زغل يوكرين ترى إذا قاعد عطيس يخو جبر زغل يمزو. What does it mean to you? I think it means different things to different people. For me personally, there's the individual aspect. I think every family across the country is touched in some way by conflict. The conflicts of the past. In my own case, I think of my father fighting in the Second World War. And then more recently, I think of Northern Ireland, Bosnia, Afghanistan, Iraq, and the friends and comrades that I have lost in those conflicts. And the families that I've met, the holes in those families, the lives that have been altered forever, their loss, their aching loss. And I think of
the loved ones they lost every day, and probably more so today than any other day. And this is a day when we should not only think of those that have fallen, but also families. زعبا كوينات يتزارب زلوهم بحبشا دنقاصنا يسب زلوهم يمثلوا فلايدهم إنجليزاويان وتهدرات دنبر الجنرالات دنبرو حلفت دنبر تاريخها انترفونا كوينات قانقوا كهلنا سلام قانقوا كابم كوص أي تسمعني غا انتاي وريدوهم انتاي أبروسهم أتيزلو زوم سبازياتهم كندزع عمتات أب سلام سعنيهم كمزع عينت ناي كوينات منفصل لهم مخانم مفلات ساعة كندي حدا جنياتات مخانم يزنقرك بفتهم سلام أيدليونيوم زلو انتاي تربحاناتهم كابت كوينات أنا هاي كردان هاي كالنا له بتزا زاربهم زلو هجتي أو زبلا زلو زناي دونالد ترامب ركبت غير زلو. Well, so far, Donald Trump has been doing two things really whilst in Mar-a-Lago. He's both been trying to figure out his transition governments, but also fielding calls from international leaders who want to congratulate him and also get up to speed with what will be his new administration. We know he's spoken to over 70 world leaders at the moment, albeit without the help of the State Department so far. And one of those was Vladimir Putin on Thursday. It is So Donald Trump بزحات مراحتي يراقبكم زلو بزحات مراحتي ان دونالد ترامب كرهبو جينا سلطان كي حزغلو انكو حقو سكاهلو بولك كرهبو كمسوك داولو بزح فتناتات يقبر كم زلو اذا كانت زريكا نبي حكي دونالد ترامب باورفول مخانو عقمهم زلون نقرات كغير مخانو سلازا امنيهم توم كالوتني بعد جو بايدن كما تخلو ولا حدث دول لهم سبيل لهم ويون تسبيت قبريل لانه هناياتو جو بايدن استباهلو قبر امبر ناتو بوليس قبر ناتو لو قبر خلي زبل امنات سلازي اللي دونالد ترامب قال لو تخقبر زخيلي ناتو حساب ناتو سقوم تكوس زخيل مخانو سلازمن زنريو زلنا ببزحات مراحتي بزح تليفونات بزح رتباتني زكبروا لزلو دارقا بايدن سرح يبلون كتب التخليقه كل تسرح ناب دونالد ترامب سلازخده now come to light. So this phone call between the two men is the first time they've spoken since Donald Trump became the president-elect of the United States. And in the phone call, the Washington Post is reporting that Donald Trump urged Putin not to escalate the war in Ukraine, and at one point said, quote, that he reminded him of Washington's sizable military presence in Europe. Well, Kyiv had a phone call the day before that on Wednesday with... So, انتهي زلزلو دونالد ترامب ني فلاديمير بوتين ابتركب ناتهم اسكليت كبرنت كوينات كالم عازم قيرو خم زي بلو كم زتون قوي ون كم زحبرو يزنقر زلو تي ايروباويان زتقملو زلو قانقوا كل زي بتنكا خنريو لنا دونالد ترامب الاماناتو ني يوكرين صبو غير نغيرومي برايوريتي قدامنت ناتكم سلامي عوت هيكونن يلو عوض زبال امناتي ديكشنري لن سلام مقراص ناي تخسي مقراص ناي كوينات كون زل قدامنت لهم نفلاديمير بوتين ون كم يلو زلو تيغن تويست خغبرون الزربا مغنياتو لساتهم كل زي انتاين كغبروهم تفتنو جي ابز اوروبا بزوج زي انتاين تفتنو زلو لدونالد ترامب تاكبلي ما ميدياناتهم بوتين ينعقيو كم قول عايزريو غلغلي لم تسمعنا يا دونالد ترامب بمتنكاف انصارو كسلفوت سايكولوجي بزوج تقامو كفتنيم ازها دونالد ترامب إيجو سلزلو نتيجو نات بخمين تنكفوز بالزربايو بتغين بتجن أفقل نت بنايتي زربو أمسي بزح أسوارن بزح تدراوي عقم خمزلوا أمريكا بيروبا بوتين زها خير ويمزون. Call the day before that on Wednesday with Donald Trump. That was a conversation about 25 minutes long between Trump, Zelensky, and Elon Musk came on that call as well. And Kyiv has said that it was unaware that this call with Putin was taking place, even though that had been reported in the original Washington Post article. We're also told that during the call with Vladimir Putin, that at one point Donald Trump did bring up the prospect of lands, the issue of lands that Russia has seized from Ukraine, about a fifth of Ukraine's territory. Of course, in the past, Donald Trump has said that he would be able to solve the Ukraine and Russia conflict within 24 hours. And it's widely believed that that is because he would want Ukraine to sue for peace, effectively, to make concessions. But that is a position that has been deemed untenable and... So, بحبش دونالد ترامب نتكونتات بزخوني يكون واقع ناب حدا معلبي كم زخلينا نرزلنا درو ناب تاكور الشانيتي سلطان وناي بس حنا له هذا 7 معالت تريفو له جن دونالد ترامب درو نتزبلو مبزعه بفلاي زكيناتنا يوكرين باقو كسر حلو جمير له نابي كبصعيد ما نريو ابزسمو بسبهم ريبورتس قبرو زلو to talk about here. So we do want to bring in host of On Balance and News Nation's chief Washington anchor Leland Vitter. Leland, always good to see you. Thanks for making the time on a Sunday night. Natasha, welcome to the Trump presidency, where the news cycle doesn't stop. And it does not. And we have 71 days to Inauguration Day. Leland, I want to talk about this. sometimes زبل زلو مستو أبناء دونالد ترامب علم زينا يخون حدش نجر تطوعي بالنيلو كل جزء حدش نجر بسفترة دونالد ترامب I think إنتي أمريكا زبالون حدش نجر زفتر بزح نجرات في سمي كون زلو فإذا في زمن دونالد ترامب نجرات تطوعي بلونيهم
ሓደ ሰብሲ ዶናልድ ትራምፕን ክሪፕቶን ሓደ ሚሎም ክሪፕቶ 24 ሰዓት 7 መዓልቲ ኣብሶምን እዩ ዝሰርሕ ዕረፍቲ ዝበሃል የብሉን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከምኡ ኢሎሞ ስለዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣናውንስመንት ፖሊሲ ናቱ መዓልቲ ናይ ስራሕ ሰዓታት ናይ ስራሕ ዝበሃል የብሉን እዚ ከዓ ቢዝነስማን ስለ ዝኾነ ከምኡ ኣብ ቢዝነስ ሰራሕተኛ ቀዳመ ሰንበትን ገለ እናበለ ዝዕርፍ እምበር ቢዝነስ ፒፕል ቀዳመ ሰንበት ዕረፍቲ ገለመለ ዝበሃል የለን ኣብ ዝኾነ ሰዓት እዮም ዝሰርሑ ንዑ ድማ ፖለቲካውን ካብቲ ስራሕ ናይ ቢዝነስ ወፃኢ ስለ ዘይኮነ ዴልስ ምግባር ስለ ዝኾነ ኣብ ኩሉ ሰዓት እዩ ዝሰርሕ ሰንበት ናይ ምሸት የለ ወላ ቀዳም ናይ ንግሆ የለ On the campaign trail we heard this over and over again Trump saying he would end the war in Ukraine. Do you think any of his proposals involve Ukraine not giving something up, maybe its bid for NATO, but most likely territory? Almost every war across history has ended in some kind of negotiated settlement where both sides get things that they want and both sides have to give things up that they want. The concept of Ukraine with territorial integrity existed only because of Jake Sullivan, the national security advisor, who after the invasion, the big invasion, if you will, a couple of years ago, added that into U.S. policy. Before that, So እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ትሕቶ ሓቲቶም ኣለው ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩነታት ክውድኦ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ክግበር ይኽእል ዩክሬን እንታይ ከጋጥማ ይኽእል ዝብል መጀመርያ ኢልዎ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ኩናት ብዘተ እዩ ዝውዳእ እቶም ክልተ ወገናት ኣብ ዘተ ምስ መፁ እዩ ዝውዳእ ብዝኾነ ይኹን መልክዕ ዝኾነ ይኹን ኩናት ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሎም እንካን ሃባን ተባሂልካ እዩ ዝውዳእ ብወታደራዊ ሓይሊ ደርዒሙ ማሪኹ ቀቲሉ ዝውዳእ ኣሎ እዩ ግን ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ኔጎሽየትድ እዩ ዝኸውን ከምዚ ኩነታት ትብል ኣሎ ራሽያ ተቆፃፂሮሞ ዘለዎ መሬት እዚ ኣሜሪካ ተኸተሎ ዝነበረት ሓደገኛ ፖሊሲ እዩ ንዘተ ሰላም ድሕሪ ኮይኑ ተሪቶሪያል ኢንተግሪቲ ናይ ዩክሬን ገለ ዝብል እዚ ናይ ኣሜሪካ ናሽናል ሴኩሪቲ ሓላፊ ዘሎ እቲ ጃክ ሰሊቫን ዝበሃል ነቲ ኩናት ንምንዋሕ ዝተጠቀመሉ እምበር ኣይነበረን ካብ ቀደሙ እውን ኢልዎ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ናይ ብሓቂ እቲ ኩነታት ናብ ካልእ ገፅ ክወስድዎ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ እምበር ኮይኑ ተሪፉ እታ ዘላ ዘተ ተጌርካ ንገለ ክገብሩ እዮም ትብጫ ትሪእዎ ዘለኹም ራሽያ ተቆፃፂርዎ ዘሎ መሬት ናይ ዩክሬን ማለት there's always been an idea that Ukraine may have to at some point or another give up territory to Russia. I was there in 2014 when Russia invaded Crimea and then the eastern parts of Ukraine that they've held for 8 መሬት ገለ ነገር ክቡ ምዃኖም ዩክሬን ድማ ካብ መጀመሪኡ ዝተፈልጠ ነይሩ ወላ 2014 እውን እንተኾነት ክሪሚያ ዲቲ ቦታ ተታሒዙ ዝነበረ ብራሽያ ክውሰጥ ክኸይድ ምዃኑ ስለዚ ዩክሬን ኔጎሽየት ክትገብር ምዃና ይፍለጥ ነይሩ ሕጂ ዝቐረባ ኣብ 2022 ገለታት ዝጀመረ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ እዩ ኩሉ ዋላ ክሪሚያ ናይ መሬት ናይ ራሽያ እዩ ናይ ዩክሬን እዩ ዝብል ነቲ ኩናት ዕንቆት ንክህልዎ ወይ ብርቱዕ ኩናት ንክኸውን ዘተኣታተውዎ ኩነታት ምዃኑ እምበር ከምኡ ከምዘይኮነ ብሓፈሻ ኢሎን ማስክ ኣብ ዝሓለፈ እውን ፖስት ገይሩ ነይሩ ክሪሚያ ዝበሃል እቲ ክሪሚያ ፔኒንሱላ ናይ ራሽያ እዩ ካብ 1700 ገለ ኣብ ታሪክ ኬድካ ሪፈር ተጌርካ ናይ ራሽያ እዩ ነይሩ ኢሉ ፖስት ገይሩ ነይሩ ብዙሕ ዘረባ ፈጢሩ ነይሩ years or now I'm doing the math in my head now almost 10 years. So the point here is that if you want to end the war, there's going to have to be a negotiated settlement. That's something that President Biden and his team basically sort of kept Zelensky from doing, or at least tried to push him as hard as they could not to do. And now we see a new foreign policy starting to take shape. What do you think the geopolitical ramifications are if Ukraine gives up land to Russia? Will Russia be satisfied and stop with some territory from Ukraine? طبعا خوين باتي اتي مريت ناب قال مليتنا يوكرين راشا مهاب مالت ويون راشا وسيداتو زلا معكا مالت زي كم نورمال كويناتنا عاود كويناتي خاطريه زلكا الزغا كنت شنشم من تنشو حتى بوتين بنصر نغراميو نيتو ناب يوكرين كاتي كونن اند حرب فينجا كاتي لكم ماكن ازي مبرقاو كفالناتو وريرنا كن حزينا تطو زبلنا حيل دما كل يكونن يلوم نير ونايتو ناشونال سيكيورتي نادنا نيتو اب ملو اب يوكريناتي اب دوبنا يوكرين متي اب افنجانا كاتو كنفكر يكونن يلو مخنياتو تبلاك سي زبحال نموقصصارو كمچوم ስለዝኾነ ንራሽያ ብጣዕሚ ከዓፅዋ ከም ዝኽእሉን ንክምርምሯ ንክፍትሽዋ ከምኡስ ብስለያ ልቦም ከጥፍሎም ከም ዝኽእሉ ፈሊጦም እዚ ጉዳይ እዚ ክኸውን ከም ዘይብክል ካብ ነዊሕ ነጊሮም ነይሮም ዘለንስኪ ግን ነታ ዩክሬን ትበሃል ዝረመሳ ንስዩ ነታ ሃገር ድማ ኣብዚ ሕጂ በፂሓቶ ዘላ ብሰንኪቲ ፍሹል ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናቱ ዝተፈጥረ እዩ እዚ ኩነታት ንሪኦ ዘለና It's a great question. And there's two schools of thought on that. I think the larger thing we're seeing play out is a very different worldview from Donald Trump. And that's starting to be expressed. We've already seen the Iranians back down in various places. We've already now seen, I think, a shift in the world's view on Ukraine and NATO. I think it's fascinating that this leaked. And how it leaked to the Washington Post. Josh Jossi is a very good reporter, but I'm old enough to remember when David Ignatius, the Washington Post columnist, was بحفشة انتينا نرزلنا دونالد ترامب ان بوتين
Russia open to hearing Trump's proposal for ending the war. ስለዚ AP ዝበሃል Associated Press ስታይል ኣሎ ፑቲን ነቲ ናይ ቭላድሚር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክህቦ ዝኽእል ፕሮፖዛል ወይ እውን መግለፂ ወይ እውን ሓሳብ ንኽሰምዖ ድልው ምዃኑ ሓሳብ ንኽቕበል ድልው ምዃኑ እስከ ካብቶም ወተሃደራዊ ሓለፍቲ ናይ ኔቶ ዝበልዎ ኔቶ ሓደ ዓብይ መጠንቀቕታ ሂብሉ መጀመርያ እቲ መጠንቀቕታ ድማ እንታይ ዝብል ኣብዚ ዘሎ ዩክሬን እዚ ናይ ሓድሽ ሰክረታሪ ጀነራል ናይ ኔቶ ሲ እንታይ ኢሉ መጠንቀቕታ ፅሒፍ ኣሎ ኔቶ ሰክረታሪ ጀነራል ማርክ ሩቶ says that if Donald Trump in Ukraine come to marach ተገይርዋ ንዩክሬን ናብ ፑቲን ክትማረኽ ተገይርዋ ኣነ ብግለይ ካብዚ ኔቶ ንኣሜሪካ ክሰጓየ ኢሉ ፅሒፍ ኣሎ እዚ ኸ መስሓቂ እዩ ናይ ብሓቂ መስሓቂ ኢሎም ብዙሕ ሰብ ክፅሕቅ ኣሎ ውዒል ኣሎ ኔቶ ንኣሜሪካ ንክሰጓ ብዘይ ኣሜሪካ እቲ ኔቶ እንታይ ትርጉም ይክህልዎ ተሓቶሳ ኣሜሪካ እንተዕሊኻሉ እቲ ኔቶ እንታይ እዩ እንታይ ይፅልዋ ክህልዎ ይኽእል የስ ሕጂ ወላ ሓንቲ የብሉን ንመፃኢ ግን ብምልእ እንተን ሃገራት ተኣኪበን ሰሪሐን ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ክምስርታ ይኽእል ዶ ኣብሶሉትሊ ንመፃኢ ክገብራ ይኽእለን ብዘይ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካን ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ኔቶ ትርጉሙን የብሉን ወላ እውን ንኣሜሪካ ውፅኢኻ ብሓደ ኮይና ኣፅዋር ክንገብርና እንተኢሎም እውን ክሰማምዑ ይኮነን ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናታ ክትገብር እያ ትደሊ ምክንያቱ መን ይክቋፅረታ ኣፅዋር ኣብኡ እውን ስምምዕ ስለዘየለ ስለዚ እቲ ዘረባ እቲ ፑቲን ንዶናልድ ትራምፕ መጠንቀቕታ እዛ መጠንቀቕታ እዚኣ እንተብፂሖምሉ ዝገደደ ሽግር ከጋጥሞም እዩ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ መጠንቀቕታታትን ምፍርራህን ስለዘይቅበልን ስለዘይፈቱን is going to create another problem ብወገኖም ማለት እዩ ካልእ ጀነራል ናይ ኔቶ ዝተዛረቡ ካ ንስማዕ Give it context, and then it's interesting. I was reading a paper, policy paper, where it quoted NATO members, unnamed, obviously not you, but saying that some hope within NATO that the Trump presidency, the past one, was simply an aberration that will not be repeated. What does Donald Trump's re-election mean for NATO? I think it is important to say that before the election results were known, I said a number of things, and I will basically repeat them. And that is that the elections in the United States is a thing of the American people, and they have chosen a new president, and that is President Trump. So it's a fact. So I think it is most important now that we focus on how سنتايم زبل زلو بحفشة دونالد ترامب أبز حلفة كتشحن عصرت شوعات كسب إسرائيل زنبرة محدراناتو مسنيتو صبغ سمعي كم زين برو ويون صبغ مرددا كم زين برو جن شعون تايم زبل نيرم نزن 4 عامات تسميمنا مسكدنا دحر حجي كم زين من لسك خونا لو سبزي بمبال أبتنا إسرائيل كم زين من راس كيرمو دحريو كم لسا يكون لهم دم تصفى كيرم نيرم تقولي دونالد ترامب كم بحد نخل فنكيلو كم بحدش ما تيجوا ماله كمتص خلو دما بزعبا نيتو عقابات كم زي بلون صبغ سمعيت كم زي بلون ناقلت اي متيو ثم بيزنا تو دما ابنيتو صبغ سمعيت يبلون مسون تحتو حجي متيو انتي ككبر يخونيو تزلو زربا سغان تاي بلالو قدنا ممراتو قمت هات نيرنا حجي دما متيلو انتي كنقبرها لنا انا استفلالي حسابات نيرن هيبا نيريك دغملكم to work with President Trump and his team when they come into office in January 2025. And one of the things that happened during his first term as president was that he was very clear on the fact that he didn't like the fact that a lot of nations in the alliance didn't spend enough money on their own armed forces, and that is the famous 2% discussion. It is not money for someone else, it is money for your own armed forces to become stronger, because the NATO treaty says two things. One is you need to be able to defend yourself, that's Article 3, and then the famous article everybody knows is Article 5, that if some ally is in trouble, then the rest will come to rescue or to help you. Now, if all of us are able to defend ourselves, all the nations are able to defend themselves, then it is much easier to help a nation that is attacked. So his irritation, and he was not the first president irritated about this, that a lot of nations did not invest enough in their own armed forces, and basically without... سنتاي بلالو دونالد ترامب مجمريا متصو خلو تستزاربو ردو نغري نيريلو اتي alliance ወይ ونتنيتو زبحال كيدان ወይ ስምምዕ ሕግ ኣለዎ አርቲክል 3 ነፍስ ወከፍ ሃገር ኣብ ናታ ወታደራዊ ዓቕሚ 2% ናይ ጂዲፒ ናታ ገንዘብ ኢንቨስት ጌራ ሰራዊታን ወታደራዊ ዓቕሚ ናታን ክትሓንጽ ክትክል ኣለዋ ምክንያቱ እቲ ግሩፕ እቲ ብሓደ ኮይንካ ንገብሮ ነፍስ ወከፍ ሃገር ነፍሳ ትከላኸል ትኽእል ተኮይና እምበር ነፍሶም ዘይክሉ ሃገራት ተጎራቢቶም ዝመፁ ቁፅሪ መወሰኽታ እምበር ትርጉም የብሉን እንተኾነ ሃገራት ኤውሮጳ ንኣሜሪካ ክላዝዮም ከናይ ውግእ ዝኾኑ ሕማም ንሕና ናይ ውግእ ኣይኮናን ምዕቡላት ኢና ንሕና ስልጡናት ኢና ኩናት ኣይንፈልጦ ኢና ተረሲዑ ኩናት የለን ብምባል ነቲ ስምምዕ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣተግቢሮም ኣይፈልጡን እዮም እቶም ካልኦት መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ድማ
يزاربوا جن سماع سلزي بلهم شلالي لهم ما ياخذون يرون كينات كاس لزي نبرة دونالد ترامب جن بيزنس از يوجوال مسي يسرعني تاقبري انا زكلا لكم بعلقون نفسهم تكلا دلوقتي زي كونكم يلوا نفسهم كل 10% نا جي دي بي خم داي تقبرون هنا نكلا لكم دلوقتي يبلنا ايكونان يلوا ابقى بوينت دما ولا راشا متيح تورورم اي قد سنني زي كفل هاجر تخوينو بمبال زي سنبت زربات زاريبو ابسمم كندز ነገር እዚ ክትገብራለካ ኣነ እዚ ክገብረልካ ኢልካ ተሰማሚዕካ ነቲ ስምምዕ ዝጠልም ዘሎ ሃገር ኤውሮጳ ተገብጪሉ ድማ ኣሜሪካ ክገድፈና ትኽእል ኢሉ ክዛረብ ኣይክእልኒ መሰለ እውን የብሉ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ኩነታት ናቱ ሕጂ ኣብ ኩናት ስለ ዘለዎ ኤውሮጳ ነቲ መስርሕ ናቱ ተቐቢሎሞ ከም ዘለዉ ንሱ ዝበሎም ክገብሩ ከም ዝኾኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ትሕቶ ግን ወላ ዶናልድ ትራምፕ ወላ ኣሜሪካ ዝበልዎም እንተገበሩ ለውጢ ከምፅ ኣይኮነን እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለምንታይ ከምኡ ዝበሃል ዘሎ ኣሜሪካ ሓሳባ ቀይራ ስለ ዘላ ኣሜሪካ ኤውሮጳ ኣገዳስነት የብሉ ንዓይላ ኣላ ኣገዳስነት ቻይና እዩ ዘሎ ኣገዳስነት ማእከላይ ምብራቅ እዩ ዘሎ ስለዚ ብፍላይ ናብ ቻይና ንቻይና ክትቅርቅር ኮይና ኩሉ ዘለዎ ወታደራዊ ዓቕሚ ናብ ገፃ ከተቕንዖ ክትክእል ኣለዋ ኣብ ኤስያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩሉ ንቻይና ክትቅርቅረሉ ትኽእል ኩሉ ኣቡታት እያ ክትነጥፍ እምበር ኣብ ኤውሮጳ ዘለዋ ቢዝነስ ተወዲዩ ራሻ ከውድቕዋ ፈቲኖም ኣይከኣሉን ስለዚ ንራሻ ገዲፍካ ንኤውሮጳ ገዲፍካ ኤውሮጳ ባዕልኩም ትኽኣልዎ ነዚ ጉዳይ እዚ ኢሎሞም ናብቲ ክኸዱ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ኤውሮጳ ድማ በይኖም ክተርፉ እዮም ኣብዚ እውን ንመለስ በዚ እውን ክንሪኦ ክንፍትን For the Ukrainian president, it might seem unfortunate that Donald Trump has won the election. So now, looking at the battlefield and the fact that the Russians are gaining the upper hand on the battlefield, and the Ukrainian forces have to demonstrate something, so they have to demonstrate their capacity in hope to convince that Ukraine is still capable of fighting. And so, if we look at the attack was on Moscow, so it is more symbolic because previously we've seen Ukrainian drone attacks on oil refineries and the like, which would make more military sense. This is more symbolic as far as سو انتهى تبل دلا انا بحكي حنت كابتم اب دوتش فيل زبهال زبلت اناليسيس تب كيلا نايتي كومنتيتور يا تبل دلا ناب موسكو ناب كالز قبرو زلو متقعتي اب زوان زي سراويتنا يوكرين زخون يكون كجبر سلازيكل مرعي ستيل عقم خمزلوهم اوروبان امريكان دما قال نجر كحجزو عقم كمزلوهم يوكرين كتجبر كم تخلنا مفلات دامبر اتعاقمي اوريدي كم استودينا نرزلنا اتزقبرو زلو زي درونات زي ناي بحكي اب وتدراو عقم دزلو نيرو ابتي مجنبارات متتقمول نيرهم جن نت جنبارات تي نخقيرو عقم خمزه يبلهم سلازي فلتو ستيل اي موتنان علنا نمبل زتقمول زلو فتنتاتيو امبر وتي كم صيلهم زقبرو زلو يكونن يبلو بنصارو ازي كم زخون كله تكوننت ابتي زقبر زلو ببعل بي بي سي زقبر زلو بروباغندا راي It's come as the head of the UK Armed Forces says that Russia has suffered its worst month of losses since the start of the war in Ukraine. The Chief of the Defence Staff, Admiral Sir Tony Radakin, said an average of 1,500 Russian soldiers were killed or wounded every day in October. He added that Russia had now lost more than 700,000 troops in the war and was spending more than 40% of public expenditure on defence and security. He's been speaking to Laura Kunsberg. Russia. زتري وزلهم حلافنا وتهدراوي زنا أمريكا يوم تيزل زلهم بزعب راشا بتعمل ركيق حبريتا كم زلوا يزار بزعب يوكرين تعمل حبريتا لو جنين فلتنا إنجليز كل زي زم إكس بزوج زي مزلا قصلهم كميلا بزعب صلايم بتعمل حبريتا زلهم سلاي زلهم اللي كبزعب يوكرين جزخون حبريتا يوكرين كسب حجي 3 شهر ترايم ميتهم يمزلوا زلهم وراشا جن كندزي مالت عودة كينات ناتو كيلاتات يكونن توم كيلاتات نعاودو كينات ግን ኩሉ ግዜ ኣለዋ ኣገባብ ከመይ ጌርካ ካልኩሌት ትገብሮ war of attrition ዝበሃል ከምዚ ዓይነት ኩናት እዚ መን እዩ ዝያዳ ዝመውት እቲ ዝበዝሐ ዝወሓደ ኣፅዋር ዘለዎ እዩ ዝመውት by definition ከምኡ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ካልኣይ ኩናት ዓለም ካልእ ኩሉ ዓይነት ኩናት ምስ ረኣይዎ ከምዚ ዓይነት ናይ ኣፅዋር ኩናት ዝበዝሐ ኣፅዋር ዘለዎ ዝበዝሐ ሰራዊት ዘለዎ ንሱ እዩ ዝዕወት ወላ ሓንቲ ካልኩሌሽን ዘለዎ ስትራቴጂ ዘለዎ ኣይኮነን ስለዚ በቲ ዴፊኒሽን እቲ ዝበዝሐ ፅዋር ዘሎ ዝበዝሐ ዓቕሚ ዘሎ ዝበዝሐ ኣብ ድፍዑ ኮይኑ ዝዋጋእ ዘሎ ንዝነውሐ ግዜ ራሻ እዩ ነይሩ ስለዚ ራሻ ዝበዝሐ ንዩክሬን ክትቀትላ ከም ትኽእል ስለዚ ድማ ዩክሬን ካብቲ ድፍዓቶም ንነዊሕ ዓመታት ዝቋዓትዎ እውን ዝወፁ ዘለዉ እዚ ጀነራል እዚ ግን ብግብጣ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ካቲ ፀገም ተፈጢሩ ዘሎ ንብሎ ዘለና ራሻ ትሰዓር ዘላ ይብላ ኣሎ ዝበዝሐ ሰራዊት ክሳብ 700,000 መይትዎም ኣለ እዛ ቁፅሪ ዝጥቀመላ ዘሎ ናይ ዩክሬን ክንዱ መይትለ እዮም ዝብል በዓል ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ካልኦት ነቲ ኩናት ብረቂቕ ማተማቲካሊ ፅቡቅ ገይሮም ካልኩሌት ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ ናራዩ ከምኡ ድማ ኣሜሪካውያን ኮይኖም ራሻ ክትዕወት ኣለዋ ዝብሉ ዘይኮኑ ሲ እቲ ኩንነት ክገልፁ ዝፍትኑ ኣሜሪካውያን ስለዝኾኑ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ እውን ኣለዎም ስለዚ ብሓፈሻ እዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ጀነራላት መፂኦም ነቲ ኩናት ንክቕፅል
نتي معربوا عالم نكؤمنو نتي حزب كؤمنو راشا تسعر على نخبل زغبروا زلو is paying an extraordinary price for Putin's illegal invasion. So October was the worst casualty figures for Russia so far. On average, over 1,500 people either killed or wounded every single day. Every day. Every single day. And that is for tiny increments of land. So October تمالينا نبل زلنا تمالي already October Ukraine تغلالا أبزخوني يكون كم زي تعوزلا كاب قد مجنبار ناتهم انترفيو ماتيو كاب كل ماتيو Ukraine بتعمل كبيدوهم كم زلوا زنقرول زنبرق زي هاكم كندز عكل سراويت كماتهم دراشة وانتهي فلو الناس اللي زنبري يوكرين تغلالا أسوار وديهم كم زلون أسوار نخمسهم دما كم تزدل حاجة جبروا لهم كم زي لن ناي راشا عقمنا برتع كم زغدن أسواراتنا توم كم بس بزوج زي أبدي ريبورتر يلنا for some reason كن إزري جنرال أنت زلوا راشا بزوج حلو استكبر زلا راشا دما سلام انتهي كمان ديت خيس قيل يبلا الراشا قادو يدلين يوم زبال أسيلهم قادو زمرتو زلوا يوم تكنولوجيا تعود وكينات تغيريو ولا تانكتات قريفهم لومي بجرز غدا كم مخاين زعما مثلا درونات يتكملوا راشا يزبال زلوا ስለዚህ تعود وكينات completely air defense system نا يوكرين تودي درجة يبلومن ስለዚህ راشا نتيك air space نا يوكرين كمبليت ويوم تصعدوا لزلوا እዚ ኩሉ ፀብለልትነት ከለዎም እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ጀነራል ራሽያ ትሰዓር ዘላ እዩ ዝብል ዘሎ ኤግዛክትሊ ከማን ነበልዮም ንዩክሬን ቀቲሎማ ዘለዉ ድማ ዝሕዝን እዩ ከምዚ እቲ ክሳዕ ክንደይ እቲ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ዘይኮነ ኩነታት ዓበይቲ ጀነራላት እውን ከምዚ ክብሉ ክትሰምዕ ኣለኻ There is no doubt that Russia is making tactical territorial gains and that is putting a pressure on Ukraine because Ukraine is having to put more people to the front line and Ukraine is also under pressure from the airborne attacks and the long-range missiles that are impacting on their energy infrastructure, which again hits the morale of the nation. But at the higher level, you then need to come back to Russia. Russia is spending over 40% of its public expenditure now on defense and security. فتوت لايو راشا بقطبات حيل كم زلا جدب ناتا يعب كم زلو إيكونومي ناتا زحشة كم زلو من نوابرنا حزب صبو كم زلو أوروباويان أمريكاويين أبو خيدم فيديو يسرح له راشا يس بزح قراتات وريدوا تزبقن كابتن أيكنا من نابرو أيكفن عاد إنجليز غير كاجن ندادي نايلتريك واقات رايك ساكني وسيغلو أب عالم تزخبر نايلتريك واقات زلو هاجر كوينالا سوزا محضرة زلو هاجر سنكتنا ندادي زلو قاف تفتيرو زلو وطبعا يوكيك ساكن دي يوم كلكلالو يكد نعود قلب زعبا عدوك زاربي نيرو قل نعدوا يقدسومني كل زيت بروباغندا نسألها خاي ودغالو راشا كوبت بلاناتكم كسب لهم كتلونا يقبان نيرو طبعا صرت شد شش حزبت صح قران هراوري كلا خينكا كل نغراتا كرمس يقباغن شوك كيراتهم راشا كابتن سومز دليو كابتن سومز مدبو بوتادراوي يكون بقطباو مداي وصيوم شغلات البونات زو حدا يزلو معناته تي ميليتاري اندستريال كومبلكس لزلهم اصواراتهم بعلم سلازفري ومع فابريكاتات له مع التكنولوجي له مع السراح له معناتي ስለዚህ እቲ ህዝቢ እቲ ኖርማል ህዝቢ ስራሕ ምስኣን የብሉ ከምኡ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ቅልውላው ናይ ወጋታት ወይ እውን ናይ ስቤዛ ክብርን ገለን ዘጋጥምታይ ነዳድን ተኸቢሩ እዩ ራሽያ ነዳዲ ኣለዋ ስለዚ እቲ ፕሮዳክሽን ካፓሲቲ ናቶም ነዳዲ ስለ ዘለዎም بمسرة الحرشة دقعي أب عالم قدامي تهبسة سلازت مسرة ነገር already تداليهم لسلوز نبرو نتناتهم قطبع كزرق هيكلنيو ندادناتهم كدلاي سلوز اللوش يطالو سلازي at the end of the day بأفكاز بالكاد يكون أبكوننات من يسعر لهم من يتوديو انتهرلكا أوروبا تهاسيوم زلو سخات كوننات optimism that several people across the world have on Trump bringing peace to the globe when he assumes power of the United States? Or are you skeptical, like the Kremlin? Because people tend to forget that Trump, as in every politician, promised all that while campaigning, and that might change once he takes charge. تحت زلان تايا ني دكتور جلنديسن نرويجاوي أوروباوي عبي سكولاريو دونالد ترامب بزح مبزعاتات هاتشيلو كم بوليتيكانيات هذا ما أقولك زي مبزعات يوم يمزعوتو دحريو جناي قبرون يوم دونالد ترامب نزو قداينا يوكرين كأب حدا معالتك قبرية يلونيرو جن مستمرت خلقت فيقل دخو نزبل حتوس كسمه. Well, I'm cautiously optimistic. I do think that Trump is genuine when he says this because I think he recognizes that the war has already been lost. At this point, I think it's just squandering lives and equipment. So you know, being very pragmatic, looking at cost benefit, I think he doesn't want to put more money into this. When he says it's the Europeans' problem, I think he believes this. Not only is the war being lost, but this whole thing was the whole intention of this war. So እንታይ ዝብል ዘሎ ሙሉ ብሙሉ ተስፋ ኣለኒ ክብል ኣይክልኒ ጥንቅቕ ብዝበለ ተስፋ ኣለኒ ዝብሎ ዘሎ እሱ ድማ
دونالد ترامب نزل قبل كلون كاب زيرو تبقى يكونن توقع اوريدي استودن يوكرين تسعيرة مهلاوة سلد فلت يخميلي له وقعوا نخو قبرة رايمبر تي كونتات يوكرين تسعيرة كم زلا كلهم يفلت يميلوا نتكون الناس زي مقبالين أوروبا أمريكان عبز شجريتي نازل ليلو كوننا تتقبل كايجن موفق قبرة خليقها دونالد ترامب لما نتكون الناس كم زلا ويزقبليلو يوكرين كتحنا خمزة كل فليت الله تاونكو خطحنا زغل نتا تاريخ زلا مسراشا تسماميكا حدا ديل غيركا تكوينات تطون دحريلو نامريكا كل تصقاتاتا زلو اب كال نغراتا فوكس نتقبر عدل كبايخل سلازي مت استراتيجيناتون سلازي خدلو ازيا كونتات زيا كاب زيرو تبقسي يكون درو تم قدمي زنبرو كل زكا علوم غيروم تكوينات عوت كم زي بلون وصيت كم زي بلون سلازتردوم دونالد ترامب دما مزازم تراي زغبرو زلو يزول زلو كوننا دما زلو زربا from the American side was to weaken Russia as a strategic rival so they could focus their resources on countering China. But now we instead see that Russia is military is even more powerful now than it was at the beginning of the war, and they're pushing Russia into the arms of China. So strategically and also from a humanitarian perspective, none of this really makes any sense. And also, of course, Trump could change his mind, but he's also surrounded himself with people like Kennedy, Tulsi Gabbard, Elon Musk, which are also apparently quite eager to get a peace in Ukraine. So I think it would be ولا دونالد ترامب ون انتحري هذا تكونتات ردو كينلو نراشا استراتيجيك لون عبي ودكات يقاتي ممزل أمريكا تشاينا راشا تشاينا نزلون زمدنا بسنكت بوليسي جيجا بوليسي ناتهم استفترة مهانون أبزوان زدما أنس راشا مخات بملي سنعم كانزان دخامني كفتر لومبر وتسيد كم تسألوا ما يكونن مغنياتو مشاركتهم كلهم دخماتهم بنصارو دونالد ترامب أبقول نخمنا اللون تحريلنا بعد RFK كمون إيلون ماسك وسيركا تولسي تبهال على ديمقراطي نبرت كمون كلاتهم تما بقول نزلوا نتكونتات فيفيك ندحر الريخا كلهم نتكونتات بقارب هذا فلتون كإلا كم زلون سلام كورد كم زلون زدليون بعمقات نتنقر زردوين بفلاي RFK بنتشر تكوينات كابي كم زبقس ما بقسناتو منجناتو انتاي مخانو بزح زي استزاربي نا أمريكا حيلي نا أمريكا عبللا زفطور دا عنبر فلاديمير بوتين ويون راشا كوينا سلزدل يكونن لتكوينات دما بمسرته كوربوريشنز نا أمريكا نخرب حاسق برزلون بر حزب أمريكا وين أمريكا استراتيجية ورب حاولية بالله كابت بوتات بمبان بعمق زتن تناي سلزي دونالد ترامب صبوا غيرم زردوه نتكونتات دفلت و تقم كم زي بلو تكونتات نا أمريكا دما زردوه سبا سلزلو زخون يكون منجدي تقدفو delayed كل ويكل نيو يزبل زلو. Hard for him to turn around at this point. So again, I'm optimistic that we're going to at least start to see some diplomacy. But I think the key weakness for Trump is he might have too great ambitions in terms of what he can achieve. Because after almost 3 years, it's a peaceful settlement. As Russia is going towards victory now, it's going to have include some very painful concessions, not just neutrality, but also territorial concessions. Professor, what do you make of Italian Deputy Prime Minister's proposal that Trump should be awarded the Nobel Peace Prize once he ends the war in Ukraine? كالد ما ناي طليان بوليتيكيا دمان تايلو نزي كوينات زمس ودو دونالد ترامب نوبل بيس برايز كو هابلو absolutely ناتي ريتيا ملسقن تايبل خون دكتور سكستاين. Well, of course, if he's able to end the war in Ukraine, then he definitely deserves a Nobel Peace Prize. Again, this is a major war raging in Europe. It's killed hundreds of thousands of young men, which will not be coming back. It's a disaster. It's a tragedy. So if he's able to bring an end to this war, that is the purpose of the Nobel Peace Prize. Of course, it all depends on getting the prize afterwards. They gave the Peace Prize to Barack Obama for giving a few speeches before he effectively began to double down on all the policies of his predecessor. So I hope that it's not merely sometimes بلو زلو نوبل برايس نوبل تناي نوبل شلمات ناي سلام نزل كوينات زي هذا جنيا كوينات نعلمنا من نيكولار كوز دا زغل ندحر تطوا بيلو دا of course تي شلمات نخومي تغيرو by the way تادونا أبي أحمد وسداو الناتي يعني رئيس دونالد ترامب ساب حجي أي توحدة تلون أنا نيرتران إثيوبيان سلام كم زفت أرجيري أب ناتي محدرا ناتي تزاز ناتي سرحني نيرمبر أبي أحمد يكون فطيرو سلزي نعيا تقباني رايلو دونالد تانا أبي أحمد أي توحدة تلون نيرا كمون أمونغ إسرائيل أمونغ عربن زجبرون نوبل بيس برايس جبوني ريجن حنجدهم يما يهبوني زبال زنا يوكرين ناي راشا تفتح انت زي بوما انت نوبل كوميتي نبع على ترجم كله يكون اوباما كله ولا حنت خي جبر خلو افتا كورس مسمص تراي نوبل بيس برايس بوما تجبر خليلو عالمنا قم كينات نخينات غيروا لك كمنا ابي احمد سل تزاربه قليم بوما اوباما بن زجبر يبلون بش اب زبنو ما عاد كينات عقرقرن افريكا دما كنت تبدل
ሃገራት ዓረብን ሕጂ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ሰላም ዘምጽእ ንሰላም ዘምጽእ ኢኻ ድማ ክትብደለካ ዝረቡ ይፈትዎን እየ መልክዑ ይፈትዎን እየ ኣካይዱ ይፈትዎን እየ ገለገለ ኢልካ ብናትካ ውልቃዊ ጽልኢ እንድሕር ኮይንካ ትገብሮ ዘለኻ እቲ ኖቤል ፒስ ፕራይስ ዝበሃል እውን ንባዕሉ ትርጉም ክህልዎ ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ኩናት እዚ እንድሕር ወዲዎ ኣይ ቲንክ ዓለም ምሉእ ክጽበያ ብዙሓት መራሕቲ ወላ መራሒ ናይ ቤላሩስ እውን ተመሳሳሊ ነይሩ ነዚ ኩናት ዝውድእ ኖቤል ንዑይ ዝግባእ ዶናልድ ትራምፕ ገይርዎ ድማ ብፍጹም ሓንቲ ሰከንድ እውን ጠጠው ክበሃል ኣይግብኦን እዩ ክወሃቦ ይግባእ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ በዚ ኮይኑ በዚ እቲ ኩነታት ወላ እኳ ተስፋ ዘለዎ ንርኢ እንተለና እቶም ደለይቲ ኩናትን ደለይቲ ዕግርግርን ግን ብቐሊሉ ኢዶም ዝህቡ ከም ዘይኮኑ ምግንዛብ የድሊ ከምኡ ክንዲ ዝኾነ ድማ እቲ ኩነታት ኩሉ ግዜ ኣስተውዒልካ ምርኣይ የድልዮ ንሕና ሰላም ኢና ንደሊ ናይ ሰላም ቲቪ ዘይና ኣይሆፕ ሰላም ከውርደልና ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሰላም መሳርሒ ክኸውን ከምቲ ቃላቱ ድማ ንክሰልጦ ኣብ ኩሉ ዘሎ ወላ እውነት ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ወላ ብዞባና ዘሎ ኩሉ ሰላም ንክኸውን ኣብ ዝበነ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ሕጂ ሰላም እዩ ነይሩ ሕጂ ድማ ናብ ብሰላም ንክውድኦ ተስፋ ንገብር ናይ ሎማ ኣርስታ ኣብዚ ክንውዲና ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍኩም ምሃብ ድማ ኣይተቋርፁ ነዚ ቻነል ኣገዳሲ እዩ ከም ወትሩ ድማ ኣገዳሲ ዝለበዋ ሰሚዕኩም ተተግቢርኩም ድማ ሂወትኩም ክቅየሩ እዚ ምኽሪ እዚ ነቶም ቁጠባዊ ሂወትኩም ክትቅይሩ ንትደሊ እዩ መጀመርያ ንገንዘብን ንቁጠባን ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብ ዘይርዳእና ኣብ ዘይንፈልጦ ክንዕወት ስለ ዘይንኽእል ካልኣይ ከምቶም ዕውታት ናይ ቁጠባ ናይ ገንዘብን ከምኣቶም ፈሊጥና ከምቲ ንሶም ኢንቨስት ዝገብርዎ ዘሎ ኣብቲ ሴክተር ንሶም ኢንቨስት ዝገብርዎ ዘሎ ክንገብር ኣለና ሳልሳይ ዕውታት ናይ ቁጠባ ጠጠዋ ይብሉን እዮም ይኣኽለና ይብሉን እዮም ንሕና ድማ ከምኣቶም ቀሲልና ኣብ ሓደሽቲ ሴክተራትን ኣብቲ ናይ ቀደም ሴክተራትን ኢንቨስት እናገበርና ክንከይድ ኣለና ነዚ ኩሉ ክሕግዘኩም ዝኽእል ብፍልጠት ይኹን ብተግባር ኮርሳት ኣለና ኣብ ኩሉ መዳይና ሂወት ፈሊጥኩም ስጉምቲ ንክትወስዱ ድማ ክሕግዘኩም እዩ ተጠቐሙሉ ክብለኩም ይደሊ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች